Olá, Dadar Kumanik Marco ouvintes no telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Idane. Hamutu Kohau, Marcelina de Jesus. Mahal Natalino de Jesus. Hanes bem durante a hora se lançaram, nós se acompanham ouvintes no telespectadores, programa Dadar Kumanik com informação eu. E a Dadar Kumanik nós percata com ouvintes no telespectadores, programa Dadar Kumanik e a Railara nos Railiro, e vai acompanhar o programa Idane. A percata que da a condição no Magdiak no vai acompanhar programa Idane Tonha Rohan. Dia ouvintes no telespectadores Dadar Kumanik, by edição hoje, e se conversa Hamutu com atleta na rua, husi modalidade taekwondo. Nebemak foi lalais ne Twitter International Taekwondo Championship no hetan prestação dia que era elior. Dadar Kumanik by mning rua, Evalinda nomos Alfonso dia kalai. Dia. Ya, mas espero que kita buat nero foi fila husi competição né esportiva. Mas o lugar mais belo introduz lá kita buat nero nya nara no ia família care com oan badalahira no além né. E depois em rua mas hahu treino taekwondo ni heta motivação husi nabe. Karek bele explica então conta então em rua nya experiência hahu treino taekwondo ni. Oke, dia Hananaran los Evalinda de Jesus assim benariak. How ya família how orang badala itu ya umalarang amina in sanolu. Sim. How aku treino taekwondo ya how se SMP e how aku ya 2013 to agora. Hahu ya 2013. Tama colega maka ubria ka, tama família papa ou mamá ka ou mãe se não me ocupir me ubria ka, tama cara klasik. La en primeira vez primeira vez han bin lori han bin taekwondo. Han bin lori banonton kompetisi taekwondo ya GMT. E are sinti gosta. Sinti larang mono taekwondo. Tema how treino taekwondo. Dia Hananaran completo, Alfonso Dias Miqueias. How husi los distrito Los Palos, ane grupo Dozan Kuni Teles. How familia, ami composto familia mutu sanul resinen. How orang ini mengalir makamu sanul resinen. Sanul resinen. Sim. How orang badala sanul. Orang badala sanul. Sim. Feto hitu no mane sia. Agora não tahu completo ela só feito ainda dentro da fila. Dia how se treino desde SMP kelas 2. Momento nesse. Kali momento nessa tinha, mano. Ya 2012 assim. 2012. Ao treino tambah how ulu kikuan, gosta buat tidak gosta bakmalo gosta bakmalo bakmalo isturmalo hanya mau tambah melarang barang então tem que halo problema então to fim si Los Palos então sirar kau mai sekolah dili mas hau mayane hau nunca não treino na aso inisiativa cara joga bola de então loronida asa joga bola senti baru kona loronida mau de ke 10 mak lori hauba ke 9 mak lori hauba treino taekwondo. Maksudnya primeiro lori hauba ni sedia sana akar turgalai tamania sana atau hau koko di bele atau primeiro ni usual dan kita buat tinggi ya orçamento sana atau regis atau tambah farda ni sana então momento ni hau farda laia então osan itu anda então atau beregis tekono masa farda então kala ni ya hau família ida hau tiu rasimus treinador taekwondo tu mah kala ni hau tinggi asa bafuti ne farda batowa ho ne uma daga sab dengi futi ne farda hodi ba treino taekwondo nema kuri fintama tamare sa sira começa te malo hau sente sa tau closo te fintama ta te malo sente tau closo então o sini keras sa treino esforçoan treino toma com paciência motivador si família colega treinador sira sempre paciência mas tô em lorong sana. Durante itu buat main rua, ya hosi dozen hanya sanet ke dozen ket ka hosi.
dozan indele. Dozing ide. Makanya sa koni hot kira. Sim, koni hot. Oke. Hani kata kita buat nero bela konte itu prosesu treino iya una competição nacional lebih kita buat nero participa. Kan kita buat nero bela partilha lah. Dia kompetisi nasional ya Timor Leste how to ir badala ruona. Competição nacional. Sim, kompetisi nasional. Internasional how to ir dala tolu. Dal hat, sim, dal hat. Iya ne bedet man. Ikari kia Timor Leste dalla nacional. Nacional Dalla dalla rua, Rua. depois ia internacional dalla hat. hat, E bela antes molok hakat vai defender da ini to boter batuir. Ida dalla tolu seluk ni makin ne bedet. Primeiro how joga ia Jogja nesen Jogja no fati. Maybe how la consegue hetang. La consegue hetang medalha e segundo how joga ia Asian Games manda competir, mas veio lá retam resultado no dia. E terceiro how ba joga ia Atambua e how consegue hetang juara 2. Terceiro quarto mau hetang ia Jogja da agora. Alfonso. Dia how desse treino how si 2012, automa atleta ia 2013. Si momento ni how se junior ela, então a minha seleção ba ia ARB Cup Jakarta. E Jogja momento ne vamos liu a seleção de neba. Momento ne amin nain valu ga si ida sanetuir evento refere. E Jogja mas be am to neba so amin hadet ma ketan resultado nebe que dia colega ida juara 1, ida 2, no how colega ida amitan terceiro lugar. Ne usi juniornya, pois Ini ida nasional. Tapi antes internasional. Primeiro langsung joga internasional, nasional. Kedua, si uno tu fali nasional, ba juniornya ya Korea Festival. Badala rua dasarnya, makanya la consegue hetan resultado nebe que dia. Pois tu fali mai participa fale evento internacional Bali Mox Open e evento refere. Temos la consegue la reta resultado de nebe que dia. Mas bem, a motivação kata treino na fati. Tuh 2015 evento nasional hau momento ni saya seniorona. O idade 17-18 tahun senior hau representa Klubu Koni. Iane hau hetan resultado nebe que dia o juara 1. Ya 2015 nomos ya evento refere fulan toluk hat liba am langsung representa fal nasional team of tim nasional ori representa fal ba joga ya NTTOP ya neba momento ne utama semifinal no hetan resultado medalha perunggu perak idane hodine am fila fal mai fali 2016 começa treino badinas, então sira começa a seleção ba atu participa qualifikasi olimpik ya Rio de Janeiro ya Manila, nomos ASEAN Championship. Então momento ni au representação nara mau ba joga ya evento internasional refere gua. Nema ida oin qualifikasi ba Rio de Janeiro, mas la consegue hetar resultado me que dia que Timor la tuir olimpik. No championship lakon ia nação Palestina nebe maklahet nemos laheta resultado que dia itu fali 2016 nelaran evento nasional datan ia GMT o Timor nemos hetan resultado que dia juara 1 nema 2017 evento nasional datan ia mas consegue hetan segundo lugar lakon colega ida. Nomos tama fali treino fulan rua ke tolu liwam treino seleção hori representa fali nação nenara ba ya World Championship ya Korea consegue hetan resultado consegue li seleção ne duni batur championship hore wa championship ho nação ne ke barak 181 82 dan negara sana itu Timor dia hetan ranking 62 dan 62. O sino nação atu sira resine Timor hetan ranking poin hauni poin 10 kolega ne poin 20. Oke.
mais ou menos e a seleção né critérios saída maka atleta ele tem que preencher para ter Ele competição internacional né. Depende ba treinador. Ne depende fal ba treinador. Mas kriterio baru dalam barak dia mah oh tem que Inas, tem que skill nebe dia. Mas dalam barak emang nebe ita confia que tinggi na Inas joga dia. Mas dalam barak ni experiência lah ya. Ba sa joga mundur ma barak de seleção emang nebe biasa lakong kick badak entonces sempre lakong. Nema kuri finalize 2018 mesti evento nasional lah ya. Mak tu fal evento Tambope, enemba hawatan restanu idenebe ke dia ko medalha osamia no atlet terbaik. Nema fila falmai finalist 2019 mak foi joga ida internasional champions ba dala rua pakunya mak hawatan restanu beke ho medalha osamia ida. Hamutu asa tuir evento internasional hamutu 5 ganenda sane. Ho evento nasional tolo. Fila fala Evelyn, hanu nisam feto ida nemos ema hia se público harere ngata ko feto sana dia kliba fase bikin ko bate he da tam sama tinggi ba train lori farra ba mai la tau ke mate beto har ka ete ele faz experiência tuan durante que bot ne participação né captur treino hanesan dozeng ida det koni hot keras e durante que bot ir ne saída me que bot soro problema não vai sobre a comunidade ou a escola e fatem de ver itu tuh. Dia how kan aladum feminin kan how sa bermanik tomboy kan. Depois how kuan kerasnya halim romane deh. Ba joga bola ba halum halimara samana nyendet. Hamus yan hanu pai mai mes jens ne halimar romane diklio tidak kono kan. Masih bela diri na. Kata observação com si país ne tiramos apoio kata batuir mangalin sir he escola colega sir apoio na fatem batuir taekwondo satana agora representante na São Timor Leste na São Cielo. Mas se kono ba requisito hanesa no funciona ba Alfonso Hanesan, saída essa prioridade ne bema kita tinggi experiência atau ne bela representa CONI ou representa Timor Leste ba evento nasional no internasional. Ya, hansa atleta itu tinggi prinsip kriterio de tinggi disiplina, mas que ita makaso na tinggi disiplina makas par bele apresentan un tim. Além de disciplina, saya datang mau tinggi tuir Evelyn dan hari durante ne kata kau prinsip dan o sira fokat tinggi tuir A B C D atau ne bela representa bahaya nasional ou bahaya internasional. Além de disciplina, o ini memang Evelyn dia no. Ane bazia ba treinador tamba durante ne kami treinador mau observa o insa ami esforço dunika treino duniko laran dunik. Ini treinador futi ane sam atleta representa tim. Ok, tu kuliah kona ba competição, ka evento taekwondo ninia, kona ba fight ninia. Mais ou menos ninia ponto importante ne bema ka ita precisa total atenção ni ida ne be. Kona ba fight ninia. Hita ni si lolong TB ka o parte ne bema ponto botrio. Ya taekwondo parte de poin bot ini ya ulung. Kan kono ulung na poin paling bot me ulung. Ok. Ok, eu. Quero poin, por exemplo, 3, 4, 5, 10 Alfonso, se lembra tu hanesa neto ka ba feto keta ko mane keta ka ruane ya husita ni isim por exemplo si hirus matan ou huskoto ko si kanuro ko si poin hanesa neto. Si hanesa neto. Feto mane hanesa net. Ok, feto mane. Menurut hatene kata kusi ulungnya poinnya por exemplo 5 kane hatene ka udah hatene kata kusi ulungnya poin buat dia. Sim. Ulungnya poin buat. Hira. Bene. Ane dah. Ulungnya biasa poin kan saine tolu. Oke. Kanu ami TB 12 makona ulung. Anto de poin sai 5. TB 12 mulai oke. Olha, ok, dia. Agora se continua a conversa, é interessante se continua a pausa então depois a conversa.
Ya com 20 no telespectadores programa Derek Manik kita doakan hosi programa ini tambah misi fila falmai de projeto municipal de Rumania. Obrigada telespectadores da Derek Manik sina fatinha programa dani. Dia ini íamos retang medalha no museu certificado. A Evalinda no museu Alfonso bele explica e tuan quando va certificado no museu medalha ne bema que te bot na rua retang iha championship taekwondo ninia. Foi na live ni te bot na rua batuir iha Jakarta. Bele explica tuan quando va medalha no museu certificado ne bema que te bot rua retang. Que dia ya evento dia naba evento Jogja naka ya naba participa nação 5 nem nação nem ya nação Singapura Malaysia França Maroko Timor Leste inclui Timor Leste e nação nem naba participa naba e vamos lá tene di kata kau etan dunik atleta terbaik melhor atleta naba vamos lá dunga tene tambah how observa anu kolai dia nema atu hetang Tanpa saya datang bania faik dia si ni joga dia inya sura eman be barak. Oke. Mas Evalinda, final itu final atau itu primeiro lugar itu kita medalha Australiana ne. Evalinda suruh na sound ne. Oh, antes bah final mau si na sound ne Evalinda karena sound 5 selu ne tinggal suruh hotu ka wa suruh na sound balu de. Hawa suruh na sound Indonesia itu tambah ya na kelasnya na sound Indonesia mah barak dia. Oke. E momento final Evalinda faz você. Momento final faz tu Indonesia. E quando a certificar participação, ini certificado rua. Karena Evalinda boleh explicar certificado rua ne quando vai ser sério. Dia certificado ida primeiro foto itu ida tudo ba ida nebema participannya ida nebema melhor jogador. Ida ne certificado anesan participaçãonya. Ida ne anesan hetang medalha. Ida quando ba juara 1 Yorugi senior under putri. Ida ne pesertanya. Ida ne ba pesertanya. Sim, apresenta. Ia certificado rua ba Evalina e inclui ho medalha. Me bela hare medalha ne. Ia ne di han. Oke. Medalha. Oke, medalha o momento no basimo. E inclui ho melhor atleta ya. Melhor atleta, mo certificado, agora final hasuru nação Indonésia. Sim. Momento ni ba sai ma ke molok jogan Evalinda sen hare ni kata kai haula bela mana kai hare sira kata kai ne kecil. How sinti sana how emang prinsipio nyela makasos how tetap tahan na fatim par joga dia i hawarinya sa biasa itu to hamas i halo strategi ida par atu bela surunya bem hosi jogador ite estratégia hosi orientador mas ite hia quando harenya ite precisa estratégia misal atu bela manan momento mas saída mas quando hare one fight malo hosi Indonesia no hono ingena kakota estratégia sema tu kuret ka te usa aino makasle usa limang ka aino makasle sim haware observanya i how ni strategi hawasai keras tambah hawarenya nene jetu la atu kanter hawas levele i hawasai keras. Oke. Iya insau Alfonso íamos retamos ia certificado rua no museu medalha ida. Primeiro eu senti orgulho deles, bahaunya prestação dene. Haula espera kata kau beli hetan resultado dene beke dia. Tambah ya ne ba haunya kelas under 54 kg. Ne sempre ema barak lah 5. Ne sira biasa joga usi dader tokala, tem que joga dader tokala. Pois sistem out, sistem Google. Joga tu menan to nemos quando basur falida mak lako out na fate. Mas eu senti essa
Bahau orgulho tebe se. Sentiasa joga si dader to kalan sentiasa atu han sai tahno imbarak datu han barak kursi ta tora nona. Mas agar se tama belhetan resultado me que dia. Iya sertificado rua não se medalha cara bele explica o han estan dit ko akonso karaga. Iya ne sertificado rua ida kona ba medalha emane be maketan medalha nia no ida ne dane mak atleta ser ne mak peserta iya ne ba. Oke. Participação. Ida selo ba sira ne be mak emane be maketan medalha. Hetang medalha. Bele haturi tok ba ya kamera. Ida ne mak bas atleta ne be maketan medalha. Medalha senior under 50. 54 kilogram ma be honne 57. Ya. Sim. Oke, kilogram maka Ida ne mak certificado ba sira ne be mak Participa, participante ya evento ida ne. Íamos medalha o semana, sai nesse primeiro Ida ne mas nessa medalha semana ne saya primeiro lugar ba evento. Medalha primeiro lugar Primeiro lugarnya. Ruruane primeiro lugar. Tahun ini bele iya kamera bele. Oke. Iya hetang medalha ini Alfonso Faik hasuru nação DNB. Primeiro asal em colega dia Indonesia Barat. Primeiro sira how tenen kata sira ne ya experience ne be asli ho. Sentesa aban oin amito aban tinggi juga ento au bahau ni anoi ai au la descansa kita aban au joga lá com cara. Adam to ne ba ami langsung descansa, descansa. Dari sana hau la espera kata hama tinggi joga lu. Tambah dane hau mas hau larang kata hau ne kelas ne pasti mabarak. Ne pasti mabarak. Tahu lu itu tahu. Alfonso hanu itu cara ke kelas ini apa? Saya atau atau saya isi mus persida sokifal kolega ida nih asa jempla hau under 54 persida 54,158 nih kolega asa kelas ketak falana atau saya mus asa persida sokimal falo koleganya então hau mantena fatene mas ke emu tutu dia Alfonso tinggi juga saya deton tambah unik kelas nih mabarak mas obrane alasannya ada hau nih prinsipio hau lebih gosta ali joga barak do que joga itu ande. Momento ne ya Afonso ne classe ne emana hira. Afonso ne classe ne emana hira. Mais ou menos 30 dessa né. 30 pessoas. Sim, hau joga ba dala 5. Primeiro joga hau si jam 8 dade, to fali jam 8 kala. Jam 8 da der tu Jam 8 kala. Joga nunca para. Asa fight itu mai tu la clear to bol fali tu vale. Pois mai tu atuhan senta atuhan la clear to tum fale. Se sente sa ita tu hang barak mesti sente ne ita baita torana sente sa tahan kaun de sa bade. Husi to no ne joga husi to qual dersan to qual kala. La descansa. Descansa ya jam 12 ne be makan. Hande. Mas 1 jam dasa ne, 1 jam meia dasa ne. E depois Irani continua joga todo. Continua jogo na fati. Ok. Mas além de final hasuru husi husi Indonesia, mas antes eu ia classe selo guna hasuru husi na sound selo kala. Sira Indonesia itu, sira Indonesia itu mas sira ne, mesak ida primeiro hasuru sira sa sa asrama khusus ba siranya, pois khusus tene. Ausente sa amila tama dala ida pas dari sana tama ausente are hau na lawan mai dane be hau la tene hau tur sa emo tutu sinam bokam pemanasa hau tur nok de hau tur ne ane lawan mai dane atau sira bulu dari pentau tama aware ane lawan am rasa nesa media entau tinggi esforço antoma kata hau mai atulori na sound 20 tene nara hau tinggi aturan jogo ne be durante hau treino sada makau bela hau tinggi acerta antau ya jogo primeiro hau etan ho skor 17 Emma 7 det. Ok. 17 sira 10 pontos liu. Mas kahun kata ida interessante. Evelina ne classe o momento ne ban emana hira o ia classe 57 kg emana hira ban. Ya na klase under 57 ne how ya emana ini how joga dal tolo atama semina. Ok. Dala tolo tama semi. Ini dala lima me hagu si tukira magni. Tama ne kata tuku Walu dader tu kalang. Kalang. Si how masanesang how kan joga emana ini is how joga dalila how descansa horas tolo ne tama how amikang ya emana ini. Ok. Nebe asa sirat hareto horas asane asa how Afonso
tama final kan final out keras. Parte final out keras. Oh, Hanesan, maybe interessante tambah Afonso, tu kualo de tu kualo kalan, descanse hier, tu solution rua atau hande. Husi experiência nebe mak kita buat nen rohetang, husi kompetisi nasional ou kompetisi internasional yang kita buat nen roh tu. Significado husi evento nasional internasional baik kita buat nen roh ni viram dari jovem, viram dari atleta, ida mak Hanesan saida. Significado husi evento serak na, baik kita buat nen roh. Kita tambah tuir baik-baik. Kata tambah itu buat sini kata momentu nene lausan esa momentu baik-baik baik buat nenro. Alfonso. Jadi aku sente sa, how mai inisiativa karak tuir duni, tambah how karak halo historia ba abang baru. Kata kita meski kita timur ta foi mukuna, baik ho atleta ne biasa ne persisau sana. How inte sound karak halo historia ba abang baru. Okay. Evalina, vai tuir red kata joga dia fila mai losona. Ka ia momento vale mesmo que Evalina kata que momento nem importante, los especial los vai Evalina. Si, Hanesan kolega onjo dia, how karakter hetam prestação ne per halo sa memória ida kata ambrua ami idade ona karik orang sira bela rek kata aminang dari ia prestação ulu ia jovem ya amang ida ne ini anda ne ia prestação ne memang dia durante si cosa. Ya karena kita buat rua ya durante tuir ne ya mabalmos hari tepat hari kata ke ya itanya ailaran lo jovem siramos sakara participa ya arte marcial yo treino sena exercício físico serang ne. Kali kita buat rua ni prestação ne memang kia. Saya harus observação bem jovem sira, estudante sira, jovem em geral, participa depois usa sala. Tidak buat rua observação durante ne, wisa. Ka sala ne wisa não pode motivar tene jovem balo quando vai iserne participação arte marcial isa. Dia kono ba ida ne, sane ni depende ba ita direct ninya individual ninya as motivação ou ninya compreensão ba ele foi da arte marciais. Nalo barak ema usa sala dia halo idane mas ayah ne ba lasa ne. Okay. Ni hanori laos hanesan. Dalam barak ema makar kasa foi treinar tinggi batu dan sana para ema kuliah dia hau ne jago sana. Para ema conhece ya. Okay. Lasa ne. Mas terus ni regras lah hanesan ne. Dia minta ho Evalinda ni hanesan. Si dalam barak arte marciais ema usa sala kan. Sira usa dia tudo sirnya força depois hatulu dia hatulu força ba ema ne bema lemah ianya oi ne salah tirar termesiais ne at saya atleta kar tirar termesiais tu ngering joga no heta resultado ne dia representa tuir itu buat rua tuir iya hal problema kalau rua baku malu kolega sira ka o salta malu ka durante rua tuir prática sana sana ba how treino depois la aplica wa colega sih. Okay. Hanya satu kolega dia si motivador si coach treinador sira apa maski arena mak hau bele hasane asa hau bele dia ne dia jago hasane SMS hakaton si arlinya arena ne ema dia hatodan atupan liru gasana hau si mudet. Nunca mais satu hasa halo aksaun rumah kolega sira heliu atau halo problema nunca mais. Saída mas kita buat tu agora hanoi ou sai prática quando ba dia menos com hanoi que advice husi tanya imnya treinador se durante ne. Baik tu buat ba hanesan atleta ida hanesan membro te kona husi dozen koni. Aqui dia aya ba motivação si hane treinador si dozen koni. Hau senti kata ya momento que sira motiva ami to agora ou em loro nunca mais satu halo sira ne motiva sira ne motiva ita motivação hanesan saída dia. Educação ne bebe que haste bes sira dia sane oin obele jagoan obele juara satu ambrikia fatin de juara satu mas okon hakaton tumai ita hanesan afate o idane au tem kita na larang kata ente ita ne hanesan le ita bel jagoan to ne mista consorte laia ita bel makas tebe sosane hozuga mista consorte laia ita joga la na fate mos ita tem que respeita
itene treinador, itene senior, sira, itene família, ina naman, mos ba colega sira nebe makasa motiva, ita tem que agradecer na fatin sira. Mas kita saya ini sangat melhor atleta, mas Ita tem que lai kamba sira tambah usi sira ne suporta colega, família, treinador, sira ne suporta mak oilor ita sayang sana jadi ita tem que agradecer na fatin sira, respeita na fatin sira ndar itene colega, itene família, itene treinador, itene coach. Evalinda, Hanesan det ka, ya betul mana baka wata mi tan la Hanesan. Ya Hanesan. Hanesan det. Oke dia, honi tania dari liane interessante teves, pertama tempo, dari tanah makara agradecer vai te botne rone presença e ao mesmo tempo parabéns, tamba beleza na primeiro lugar, representante Timor de Taekwondo, nós ter evento internacional em Jakarta e dari tong obrigado bara aqui parabéns. Obrigado. Dia ouvintes no telespectadores, programa de Derek Manek, kita nemang dari bala kamuto ko menang lain rua ba iha international championship taekwondo iha Jakarta Alfonso nomos Evalinda. Jadi maka Evalinda mos la hoje hanes primeiro lugar, nimos anesa na melhor jogadora iha evento internacional refere. E espero que a informação que kita botira rona bela pulung kita botira no insama bela participa iha exercício físico será que né, bela representa Timor-Leste, no amor em Timor-Leste narang iha Samselo. Ouvintes no telespectadores que está tocando esse programa, ele também me se fila falma e depois já não se vai terminar. Telespectadores na Fatima Ami e o programa da Derek Manik. Tirme taba acompanha mutuk mata dalang ida ne bebela jude tabot sira o insaha kerek no kuliah tetun tuir padrão ne BINL perparona. O insaha kerek lia fuan senhor iha tetum. Então, a minha aprendizagem ia tetun, a minha usana ia ide enitil. Mas bem, o hira hanasa ia kreda ni atu halo serviço rumah ia kreda, mas bem enitil la usa na fatin, nebe mak original ni yang usa ini agak. Tu irta botnya ten o insaha ta kerek lia fuan senhor iha dalan tetum. Bem, pessoalmente tu ir botnya bihawa ten kata. Nessa ita baseia ba educação o inorang. Norin kata ko hira ita utiliza telefone atau akhirnya telefone senhor kusi lian tetum kata ini ba ita ten kata ki ena ba ya faiva versão tolo primeiro versão mak ena ba usirasi INL kata Instituto Nacional Linguístico ya hati kata akhirnya telefone senhor utiliza enitil ni kusi versão INL nya maybe ya fali versão kusi keranian kata uma keranian kata akhirnya telefon versão akhirnya telefon senhor que utiliza ini agak kusi utiliza versão kusi português rasik tu irta botnya ten o insaha ta kerek lia fuan senhor iha dalan tetum. Tu irta botnya ten akhirnya telefon senhor iha dalan tetum nebe mak pessoalmente tu irta botnya ten tetum ni versão tol e tetum ida uma keranian e tetun ida maka INL kata Institut Nasional de Linguística e da fali maka tetun dit e bat ohin orang nebe maka ema barak aplika ya nas international Timor-Leste nebe maka orang sedang te usa lian tetun international mak tetun INL Institut Nasional de Linguística maybe ita usa lefan senhor usa ini ita usa tirne ita aplika fali sistema nebe maka espanhol se usa. Mas bem, por historicamente história nível mak dia, ita lá a relação ni dah, ema espanhol. Mas bem, ita só ia de relação dah, ema português. Tamane maka umagreda aplica na fatin, no reconhece na fatin, dia fana senhor ne usa enhoaga. Tu irta botnya ten o insaha ta kerek lia fuan senhor iha dalan tetum. Oke dia ia dalan tetum senhor ne ia português ma be educação sira ruka transforma ia tetum kata akhirnya ini ni agane o ini troca ba ini til bebe idane kona ba educação ne akara timor atau troca ba timor ni liang kata ini aga troca ba ini til bebe ia liang kredannya la simula concorra tambah tu ia rubrika liang kredannya ateten kata wengira katu item prestem ni liang
ita tinggal keren na fatin atunune ita considera na fatin menai tambah ita empresta dia laus ita tuza laus ita tu muda tambane Santa Crera lasi moidane tambah lasi bebe senhor ita muda batetung usa initil ne telefone ita se empresta usa espanhol telefone senhor ia dalen tetung pessoalmente mai hau kata ita adaptação ona telefone senhor ia dalen tetung se wan hira ita kere telefone senhor ia dalen tetung dia tengkamente initil tambah ia wan hira ia hetan tradução usi di língua português amen ia ini aga mai be wan hira muda ona batetung tengkamente initil Tuir mata dalang ortográfico tetungian, telefone senhor usa enitil, não coloca acento agudo e a sílaba icus. Dia ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek, kita buat acompanhar na reportagem bada com o insato aqui no colete no mesmo dia que o padrão Instituto Nacional Linguística preparou. Ita continua a capa Jornal Nacional Diário. O Jornal Nacional Diário oferece fretelim ho PDHT povo ha carak desenvolvimento laos eleição antecipada. Gregório Saldanha Hateten, governo la cumpre promessa atu muda monumento 12 de novembro. Arsenio Bano Hakfoda, governo Sidaukili, presidente autoridade Raioa. Xanana Colheita Batar Kairala e Hamaubara. Ahihan Loja Rua e Helikissa. CNRT desconfia moço mafia e a Direção Nacional Transporte Terrestre. Ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek, la sinti kata kami hamalo ko na ita botira durante warsida nya largo informação ewe. Ame espera kata informação ne bema kita botira acompanho na bel tulung ita botira. No ame espera kata ita sia sur malo fila fal helorong aban o programa hanesan ora sanesan o assunto ne bema kla hanesan. Adeus.